Ku bantu mwizerera mu masengesho nyamuneka musengere umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira urageramiwe, umujyi wa Uvira ugiye mu kaga, ibintu bihinduye isura nyuma y'amasaha make. Nta nubwo birindiriye ngo umunsi ushire ma 23 ivuye muri uyu mujyi. Ibintu birahindutse, ni akaga ku baturage, akajagari, akavuyo, abanyekongo barigaragaje. Tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Turagaruka ku guterana amagambo hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ndetse na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru muri Kongo Patrick Muyaya. Turaza kureba andi makuru atandukanye, turajya mu gihugu cy'u Burundi turebe n'izindi ngingo zose, ariko tugiye kwitsa cyane cyane kuri uyu mujyi wa Uvira. Situation irimo kuhaba, ibintu bibaye bibi, abaturage, inyubako za leta barazimaze kugeza naho umuntu atwara ameza yo muri biro. Byose tugiye kubigarukaho rero. Iyi ni News Lab TV. Wowe ukidukurikira, urabona ko turi umuryango utaraba munini, kora subscribe kugira ngo turusheho kuba kwaguka. Niyo nkunga ya mbere tugusaba. Indi nkunga tugusaba ni ukuzajya udukurikira mu makuru n'ibiganiro tugenda tugutegurira. Reka duhere muri situation ya Uvira. Ndahera kuri iyi nkuru ya social media Burundi irimo igaragaza ko ngabarwanyi ba 23 bamaze kuva mu mujyi wa Uvira, ariko noneho Wazalendo yamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Wazalendo ije yarakaye, ije imeze nabi. Ku munsi w'ejo ku mugoroba nibwo twabonye amashusho ya 23 yasohoye, cyane cyane binyuze ku muvugizi wayo Lawrence Kanyuka, yasohoye amashusho agaragaza abarwanyi b'uyu mutwe batonze umurongo, bambaye imyenda y'umukara ijya gusa n'iya polisi yabo, barimo basohoka muri uyu mujyi wa Uvira. Bijyanirana nuko ejo bundi hari itangazo 23 yandikiye Loni yigaragariza yuko uwo mujyi iwufashe ikawushyira mu maboko y'uyu muryango w'abibumbye, igasaba yuko hashyirwayo ingabo zigenga cyangwa zidafite aho zibogamiye kugira ngo zirinde umutekano w'abasivili, abaturage ba Uvira. 23 yarabyubahirije, ikurayo unite imwe y'abasirikare bari basigayeyo, bakoraga nk'ubugenzuzi cyangwa se gukontrola umujyi kugira ngo hataza kubamo ibibazo by'abaturage, bataza kugira ibibazo bakaba bahohoterwa. Iyo unite rero yaraye isohotse kuri wa gatandatu nimugoroba, nibwo unite yaraye ishize muri Uvira, ndetse n'ikindi bimenyetso byatangiye kugaragara yuko 23 ahantu itari icyitwa umutekano kiba amateka. Bigenze bite mu gitondo cyo kuri iki cyumweru? Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru abarwanyi ba 23 bamaze gushira muri Uvira, ariko uyu munsi ntabwo leta irongera gufata umujyi wa Uvira. Gusa ikigaragaye nuko Wazalendo yamaze gusubira muri Uvira. Wazalendo irimo irinjira, ubu tuvugana Wazalendo irimo irinjira ku bwinshi muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko kwa gatandatu nimugoroba ibice bya nyuma abarwanyi ba 23 bari barimo bamaze kubivamo, bamaze kugenda. Iki gikorwa kikaba ngo cyarangiye kuri iki cyumweru mu gitondo, aribwo ngo babaye shuwa yuko 23 yamaze kuva muri Uvira burundu. Wazalendo rero yari iri hafi. Wazalendo yari iri hafi, yahise ikoresha icyo twakwita amahirwe kuri yo kuba 23 yavuye muri Uvira, irangije ihita yigabiza Uvira. Ubu bari kwinjira ku bwinshi. Hari amashusho ndimo kubona, iyi Wazalendo ishyigikiwe na Kinshasa irimo irinjira ku bwinshi, abasivili baracyari mu kangaratete. Ni ukuvuga rero Wazalendo yari yagaruye mu maboko yayo umudugudu wa Kirungu uherereye mu birometero 15 uvuye Uvira, inarasa amasasu menshi ku misozi itandukanye ireba umujyi. Bikaba rero abaturage benshi batangiye guhungabana, abandi bakaba barimo bahunga. Abaturage benshi batangiye guhunga kubera gutinya imirwano n'urugomo bishobora kwiyongera mu mujyi wa Uvira. Yo ni swasiri mu baturage bahagize ubwoba, bamwe barimo barahunga. Ubu ngubu bamwe batangiye kwerekeza muri za Bukavu, abandi bafite imiryango Goma nubwo ari kure ariko batangiye kujyayo, abandi ababishoboye Uburundi bwo guhungiraho ntago birimo gukunda, ariko ikigaragara barimo barahungira mu bindi bice za Karemi abo bishobokera, abandi bakajya za Baraka aho bikunda, abandi bakajya muri Fizi ahataragera intambara. Ariko mu mujyi wa Uvira byamaze kuba agatogo, bibaye akajagari. Abaturage bafite ubwoba, niho barimo no guhungabana, abandi barimo barahunga. Ni ukuvuga ngo
imirwano n'urugomo bishobora kongera kwiyongera muri uyu mujyi wa Uvira ndetse n'ubwicanyi bukomeye. Abasivili turi muri situation y'abasivili baracyari mu kaga hagati y'impande zose zirwana, no kuvuga ngo baracyari hagati ya M23 ndetse na Wazalendo na FARDC. Kugeza ubu ngubu ariko icyo wamenya nuko FARDC yo itaragaruka muri Uvira, ariko abarwanyi ba Wazalendo bo bakomeje kugenda binjira muri Uvira. Kugeza ubu ngubu Wazalendo irimo iragaragaza ko yari iri hafi, yari ryamiye amajanja, yari mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bahise noneho binjira Uvira, aka kanya bari kwinjira. Reka yenda ntatinze cyangwa yenda bidasabye igihe kinini, reka ngire yenda nk'amajwi mbumvisha na ya Wazalendo. Abaturage barimo bishimira ko Wazalendo igarutse, harimo barimo kubyishimira, of course harimo n'abandi barimo kubyamagana bati ibintu aba bantu bagarutse kuduteza akaga hano mu mujyi wacu wa Uvira. Reka twumve gatoya, twumve ba Wazalendo. Uyu ni umuturage wavugaga ati abangaba naba Wazalendo barimo barinjira. Ni amashusho ubona ko y'abantu nyine nta uniform bambaye ntaki, ariko ngo naba Wazalendo nk'uko uyu muturage amaze kubitangaza, avuga yuko Wazalendo yongeye kugaruka hariya muri Uvira. Reka rero turebe aya mashusho. Ni abantu barimo kwinjira mu gihiriri, bameze nkaho hari ahantu bari birunze, yenda nko muri stade ahantu, noneho barangiza bagafungura umuryango munini cyane, bagasohokamo bose biruka, ariko bari mu mujyi umwe, bari mu muhanda. Biragaragara ko ahantu bari ni mu muhanda wa quartier, muri quartier. Aba Wazalendo rero bakaba bamaze kwinjirira Uvira, barimo barayinjira ku mugaragaro. Abaturage barimo barabigaragaza, bamwe mu baturage rero bari imbere yabo, barimo barabakomera amashyi, nimuze, mu gihe abandi barimo kugaragaza ibibazo. Tugiye rero kuri Twitter y'uwitwa Steve Wembi, uyu nguyu akunda gukurikirana hafi ibibera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba. Uyu nguyu arimo aragaragaza yuko ngo hari ibikorwa bikomeye by'ubusahuzi biri gukorwa n'abaturage hariya muri Uvira. Abaturage bakaba barimo gusahura ibigo bya leta biri hariya muri Uvira. Reka turebe, hari amashusho arimo agaragaza abaturage barimo gusahura inzugi, hari abarimo gusahura amakaziye arimo ubusa, hari abandi mbona barimo gusahura bya zambaho bakoresha partition yenda y'ibyumba. Ndimo ndabona amashusho y'abandi bikoreye, uyu nguyu yikoreye we amakaziye. Ariko ubu busahuzi cyane cyane ngo bwabaye hafi y'icyambu cya Karundu, niho babaye ubusahuzi bwinshi, kuko hirya hari n'amazi, bigaragara yuko ikiyaga cya Tanganyika. Abaturage rero barimo gusahura ukajyana usahura amakaziye y'inzoga, kandi biba bari gusahura ni mu biro cyangwa se mu nzu za leta. Mu nzu za leta niho ubu busahuzi burimo kugenda bubera. Uyu nguyu we noneho yikoreye ameza, arayajyanye. Abandi barimo barikorera n'ibiti n'imbaho byose byitwa yuko byari mu nzu za leta. Abaturage barimo barabisahura hariya mu mujyi wa Uvira. Ni akajagari, mu by'ukuri ni akajagari. Witegereje uko situation ihagaze, ntabwo ibintu biri buze koroha. Abaturage bamereye nabi, noneho hari naho barimo kugenda basenya inzu zitandukanye za leta, barimo basahura ibintu byose. Byibutsa situation yigeze kuba igoma, aho abantu bagiye gusahura, bagasahura umuntu agasahura n'ikanzu y'abacamanza. Ukibaza uyu muntu iyi kanzu y'abakora mu rwego rw'ubutabera azayimaza iki? Ni ibintu byatangiye kugaragaza yuko akajagari kari hariya muri Uvira byongeye guhinduka ibintu bibi.
benshi rero bakandika bati kuko ngubu twemeye yuko mama 23 yamaze gusohoka Uvira, kuko mama 23 iyo itaza gusohoka Uvira ntabwo haba habayeho ubu busahuzi bungana burya, ntabwo ibintu byari kubaho. Iki ni ikimenyetso cy'uko mama 23 yamaze kuva muri Uvira rwose, nta gushidikanya mama 23 yagiye. Ko kurebye n'ibintu birimo kuba Wazalendo ukuntu iri kwinjira hariya, ibyo abaturage barimo gukora birekana yuko mama 23 yamaze kuva completely mu mujyi wa Uvira. Gusa hari andi makuru turimo gutohoza y'ibirego Kongo ihise igereka ku Rwanda, ngo Rwanda ngo rwaba ngo mu byo ngo rwakuye ngo muri nuza ngo muri Uvira ngo rwakuyeyo ngo n'abaturage, ngo abaturage ngo abanyamurenge ngo rwabafashe bugwate ngo rubatwara ngo mu Rwanda. Ibyo ni ikirego turi buze gukomeza gutohoza, tuze kumenya imvano yacyo n'icyo kigamije. Ariko muri Uvira abaturage rero nanone ikindi kibazo kiriyo, tukivuga kuri situation yo muri Uvira, abaturage bafite ikindi kibazo gikomeye cyuko ubu tuvugana nuko hari abaturage bafatanyije na mama 23 ubwo yinjiraga, bafatanya na mama 23 mu bikorwa byo gucunga umutekano, mu bikorwa byo kureba uburyo hatahungabana byinshi, mu bikorwa byo gukora inama kugira ngo abaturage batuze. Mbese abo ngabo basa naho bafatanyije na mama 23. Ikintu gihari nuko buri wese muri abangaba uri hafi amaze kugera hirya muri Fizi cyangwa yamaze kwambuka, yamaze kujya Bukavu, arimo kugenzurwa na mama 23, kuko ngo Wazalendo yakoze urutonde, bafite liste yuko abo ngabo aribo bagomba kuza guherwaho. Hari ibikorwa by'urugomo, hari ibikorwa by'ubwicanyi, hari ibikorwa byo gusahura birimo kuranga Uvira yongeye kuba umwanda ku rwego rudasanzwe, ku rwego rwaho ubu ngubu harimo harumvikana n'amasasu menshi cyane, kuko Wazalendo irimo irasa imenyesha abaturage yuko yamaze kugera hariya muri nuza, harimo ko yamaze kugera muri Uvira, bakaza baririmba bavuga baragiye. Ibi ngibi rero bifite iki bivuze? Ese Loni iratsinzwe aka kanya? Mama 23 yaragambaniwe hariya Uvira. Niki gitumye aka kanya mama 23 isabye yuko igiye kurekura Uvira ikayihereza umuryango w'abibumbye, ndetse na presiza ngo MONUSCO nize abariyo igenzura umujyi wa Uvira, yemera kusohokamo koko iranagenda, ariko itaragera no ku marembo Wazalendo ihise yinjira, kandi yinjirana n'imbaraga nyinshi cyane. Bigaragara ko birashoboka ko mama 23 bayikinnye agakino, barabibwira ngo nta kibazo, weho tanga Uvira, tuzohereza ingabo zishinzwe kugenzura uyu mujyi, cyangwa se zazindi bita la force neutre, ariko bari bagamije yuko uyu mujyi wa Uvira wongera gusubirana FARDC aribo bongera gufata uyu mujyi wa Uvira. Ni ibintu rero bigaragara yuko byanze bikunze mama 23 bashobora kuba barayibeshye, kuko ibyo Wazalendo ikoze ubu ngubu birerekana yuko koko hari akantu kare gahari, kuko yari iri hafi, nta nubwo ashize n'umunsi, nta nubwo n'amasaha 20 nashize. Ese koko mu by'ukuri urebye mama 23 ntabwo ushobora kuba yaragambaniwe na zirangabo bavuga ngo zitagize zidafite aho zihuriye? Bishoboka yuko zishobora kuzaza zisanga ibintu byarahindutse, cyangwa se ntizize ziriya ngabo buriya koko zizaza. Kuki se mama 23 itarasubizwa Loni? Kubera iki mama 23 batarayisubiza? Kwitarabona igisubizo byagenze bite? Ahangaha rero niho abantu bahera bibaza batese mu by'ukuri koko ziriya ngabo zizaza, cyangwa nagakino, cyangwa mama 23 nayo yarekuye Uvira ibizi neza yuko nubundi hazahita hagaruka FARDC. Ese koko yo iri buze gukora iki? Cyangwa se si tactique yakoze
tactique yakoze zo kugira ngo ivemo hano no haze kuza akajagari gutya, noneho igaruke isa nimeze nk'umucunguzi. Ivuga iti okay, reka tuvemo hanyuma haze akavuyo, nihamara kuza akavuyo twebwe tuzagaruka tumeze nk'abacunguzi baje kurwanya ako kavuyo nk'uko byagenze muri Warikare. Ariko ikindi nanone birashoboka yuko aha hantu harimo agakino, kuko kumva ngo Uvira usohotsemo n'amasaha 10 arashira Wazalendo bagahita bayifata, byumvikane ko niyo Wazalendo itigeze igenda yari iri hafi. Demonstration cyangwa imyerekano Wazalendo iri gukora muri Uvira irerekana yuko Wazalendo yari iri hafi koko. Ibi ngibi rero nanone bikaza kuza kugira ingaruka, kuko mu 23 akayo yagakoze, umukino wayo yamaze kuwukina, yamaze kuvamo. Mu gihe leta ya Kongo igiye kugaruka muri Uvira, birashoboka ko mu minsi mike Wazalendo turabazi na FARDC turabazi, mu minsi mike amasasu cyangwa se n'ubwicanyi bishobora kuziyongera ara mu mujyi wa Uvira. Ba 23 ikereka amahanga ngo murebe bya bintu twavugaga, murebe ko abaturage babayeho, murebe ibintu biri gukorerwa abaturage, bakabona yuko koko Uvira n'ubusanzwe yari iboshywe. Ibyo ngibyo nabyo birashoboka, bishobora kuzagaragara byanze bikunze, kuko ntago ari buze gutinda tutabonye akavuyo cyangwa se agatendo ka FARDC mu baturage, tubona n'abaturage bagenda bayamagana. Abaturage rero bafashijemo 23 bari mu bwoba bwinshi cyane, ndetse benshi baribaza bati turi buze kujya hehe, turi buze gukora iki, ntibari buze kutwica nkuko muri Warikare byagenze. Ubwo 23 yarikoraga Warikare, ariko bagaca inyuma ba FARDC n'abo Wazalendo bakica abaturage babandi bari bishimiye yuko FARDC nako 23 yabohoye Warikare. Ese amateka ntashobora kuza kwisubiramo hano? Reka rero tubihanga amaso, ariko ikigaragara nuko Uvira ibintu bimaze kuba bibi. Reka turebe rero hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko none guterana amagambo hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe wihanije umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi Patrick Muyaya yagize gutya ashinja ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba 23 ubujura. Patrick Muyaya ku itariki 16 z'ukwa mbere nibwo yanditse ku mbuga nkoranyambaga itangazo rya FCM 23 rimenyesha umuryango mpuzamahanga ko uyu mujyi wa Uvira washyizwe mu biganza by'uyu muryango rigamije guhisha ibikorwa by'ubusahuzi bawukozemo. Muyaya yatangaje ko mu mujyi wa Uvira hibwa ibintu byinshi bijyanwa mu Rwanda. Asobanura ko ngo abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba FCM 23 yise umugabo n'umuhungu we ntacyo basiga inyuma, kuko ngo na godoro ikoreshwa mu kubaka umuhanda, imodoka, amagare n'ibindi byose ngo barabitwara nta kimwe basiga inyuma. Minisitiri Nduhungirehe yasubije Muyaya yifashishije inkuru y'ikinyamakuru Africa Intelligence gikora inkuru zicukumbuye. Iyi nkuru igaragaza uburyo abo mu muryango wa Perezida Tshisekedi bamaze imyaka myinshi biba amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga. Imwe muri izi nkuru rero yasohotse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize, igaragaza ko muri rusange amabuye y'agaciro yibwa mu ntara ziri ahahoze ari Katanga nka Lualaba naho Katanga mu gihe cy'umwaka afite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Indi nkuru yasohotse mu Gushyingo ku itariki 28 umwaka ushize ni y'amashyirahamwe na za societe civile zo muri Katanga byatanze ikirego mu bushinjacyaha bw'Ububirigi bibusaba gukurikirana abo mu muryango wa Felix Tshisekedi, cyane cyane bose bafite ubwene gihugu bw'Ububirigi. Minisitiri Nduhungirehe rero akaba yagize ati tuvuze ku mugabo n'umuhungu we dushingiye ku isano y'amaraso, ni ngombwa gutekereza ku gukora urutonde rw'umutungo kamere wose mu ntara ya Lualaba naho Katanga wasahuwe ku bwinshi n'umuryango wa perezida. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yavuze aya magambo nyuma yo kutagira icyo avuga ku busahuzi bukomeye ingabo zo mu mutwe wa Chita na Hibu zakoreye muri centre ya Makobora muri teritwari ya Fizi mu ijoro ryo ku itariki 29/30 Ukuboza. Societe civile ikorera hari Makobora yatangaje ko abasirikare ba Kongo babanje gusahura ivuriro rya Ramba, batwara imiti n'ibindi bikoresho, bakomereza mu ngo z'abaturage
biba ihene, inkoko n'ibiribwa babyikoreza abagore, babarekura babanje kubafata ku ngufu. Umunyamuryango w'isosiyete sivile yavuze ati binjiye mu ngo z'abaturage batwara byose bahasanze birimo n'ibiryo, bategetse abagore kubibatwaza bataha nyuma yo gufatwa ku ngufu. Muyaya akavuga ko ngo umuco w'ubujura utamenyerewe muri RDC, nyamara bizwi hose ko mu byashegesha igisirikare cy'iki gihugu harimo ubujura n'ubwambuzi bukorwa n'abasirikare bacyo no ku manywa y'ihangu, ndetse n'abaturage, ibintu byo kwiba no gusahura byose. Ubuse ntareba ibirimo kubanuza, ibirimo kuba hariya muri Uvira, ko wazarendije ibintu bigahita bidogera, bigahita bihindura isura. Ni ibintu yirengagiza, ariko arabizi ko ibintu bijyanye n'ubujura cyangwa n'ibindi nabyo ari agaco kahariya mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero ndavuga nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo mu ntara y'Uburengerazuba mutanyumva nabi, navugaga mu burengerazuba, ndavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero turebe n'indi raporo y'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 ryatangaje ko ryashyize umujyi wa Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga, ariyo mpamvu nyine uyu munsi bamaze gusohokamo. Ariko hari raporo nanone yasohotse igaragaza uburyo igisirikare cya Kongo kirimo guha cyangwa se cyahaye umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe bakorana izindi toni zirenga 3 z'amasasu kugira ngo yifashishwe mu rugamba iyi mitwe ihanganyemo n'ihuriro rya FC M23. Sources zitandukanye zigaragaza ko intwaro, amasasu n'amafaranga byahawe abayobozi bo muri FDLR, CNC Domi ndetse na NCDH Nyatura abazungu. Iki gikorwa rero ngo cyabereye mu kigo cya gisirikare cy'ingabo za FARDC cyitwa Pinga muri teritwari ya Walikare, cyitabirwa n'abofisiye batandukanye ndetse bo muri gisirikare nyine cya Kongo. Birumvikana abitabiriye iki gikorwa ni Colonel Mokoko ushinzwe ibikorwa mu karere ka gisirikare ka 34, Colonel Salomon Tokolonga uyobora regima ya 342, akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'ingabo zikorera muri Pinga, n'umuzabikorwa wa Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru yitwa Colonel Cyprien Mivumbi. Abo bose bikaba byerekana uruhare rw'izi ngabo za Kongo mu bufatanye bukomeye cyane barimo kugirana na kiriya gisirikare cy'inyeshyamba za FDLR ndetse n'abari abandi. Ndayishimira rero ibyo yasabye ko ngo ku mupaka w'u Rwanda ngo na Kongo hashyirwa ingabo za Loni. Ese arasaba yuko hashyirwa MONUSCO yo yakoze iki hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva yahagera imyaka igiye kwamara ikabakaba 30, yigeze ikora iki ku buryo uyu munsi Ndayishimiye yavuga yuko MONUSCO ikwiye gushyirwa ku mupaka w'u Rwanda? Bira igaragaza ko MONUSCO nta kintu yigeze ikora muri mandate yayo, ahubwo MONUSCO yamaze kuba igikoresho gikoreshwa n'abanyabubasha mu gusahura igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariyo mpamvu uyu munsi hari uguhangana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, cyane cyane mu kugena uzayobora iyi MONUSCO, uzayobora ubutumwa bwa MONUSCO, kubera ko ngo uyu nguyu naza azaba ari umwe mu bazafasha MONUSCO cyangwa se mu bazafasha gutuma MONUSCO isavinga inyungu z'ibihugu byayishyizeho. Reka rero tubashimire bakunzi bacu, twifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza.